Ile o tonu mai Rona nei tae au. Talofa Rona, good morning, ma lo lusu nei tae au. Talofa tonga taua ia whatalofa whamalo atun malo tato atunu ia wala usu fwe nei tae au ia pe mau mai fwe tato whasalaunga tu sao ia lunga tato 685 radio e peon masanya i tae au singa fwa taitasi. Ma lo le usu. Poloka la wala. Poloka te lela wala. Te lo ina e tu ualo fwe whana wa unga. Ia tu e ngau ngau fwe la ia tato au wala e peon e iai. Te mine talo le fitu te le lunga la wala ia whamalulu atu te le fale tonu tuai. Te le mauta vale. Tele ta avale. La uma ya ka avale so. La wa ta avale le ngata fo ilio ta avale amai a inga me tunu mamau ni. Pole a le tongu ta tiuti. E tongu fai la vana isi a inga fim na mai la to ta avale ni mo la to a inga. Ie fatalo fatuai. Ie ina ta mama tina matua la inga sa le vi fo yo lo no futsal mo manu ye si ta tunu. Ie nei fa na fo walo sui ia wa onga. So i lua lava vai aso ia telentu ua fo ia onga ia mawhailaunga atongi ana isi a onga ia whatalo whatu fo ina i pule a onga whai a onga komiti a onga nei tae au malo lava fola. Malo fo don sa. Le wo o mai tato i le tapo kalame mun bulu nei masina. Ia o olo fo i next week ia Jingle Bells. Jingle Bells. Ora programa muli nei o November wai uma masina ia restaurant. Na mo so palolo. O falo meri mo se palolo. O te loana ia palolo mau mai savai. E matu ainga na malanga mai last week na o finga tau langa fo ina le me. Ia ta malana na ina mai manai manuia na mai savai. Ia e manuia ala tanga tala la e palolo. Ta itana mata ele ta fiele tu la. Le leita se ia tu taro fa la wiloa me se tele taro fa to mo si la fia la to lo mai mo mai rona fa mo moli. Whaftai tonga tau malawa noa i e peona whailoa tu whailunga tato i tu lawa SSAB APIA SAMOA le ngata whaileo saswani mai al tato 685 radio e share ia tu langa peona i tato whalau iloa lai whaawau lava tato pre-Christmas e peona amata mai ei foi i e ilwhai unga o ke topa e il whaamai moe tato company e tua whao malo i e leso whao November which is next week masina ato lentu atuai whai tato whainga whaataunga ata ole tato pre-Christmas tapen penanga mua aile i o Christmas tele tulanga pena i tato olo ta ilua ta itolu i o mawhainto whatasia lea whinga toto ali i pulinga mala whinga luenga awa ia whinga whaatanga mamalo tato tunu anga wa aifo ia tato pa anga whaatanga mea tunu mamao awa pele ma whatever noa i tato whalau i loa nei i tato la lata i tasi e pene i tato la la au toolmaker store superstore i veitele city store lo te maumal big store mo tele sa la whai i le tato pre-Christmas o lo whaalu mawale TV i le na o le lima se lau iwa iwa ta la o le tato Coolix tolus full lua i nisi mantua ata o ia TV a solana CRT antele mau tam finale pe o sulpito i tua pakul pigo le alua le mau se haka po se leo po tam foi la ngale mino ngai so tele antena va mai wakaya ala singa mai ngi mai ko lai kikian ngi ko le leo le po ngale po lunga po ka kai no la yo la ai pe ole fa fengo fiena o television a mai tato company e tele to po le tu langa mantua wa e tato antenna mount for ngai tau langa lava ye tele tau tu o fu se antenna I fafu for pi lava tono lo mo tum lo lawa ola tato channels ye ai pe lava no tato no itu ai tam falana le hook le antenna lunga le pito I fafu fale ele to ni milo foi na le peona ye la so milo mai le ko milo isiku o mai fu kusanga maka o valu channel se maua mo ficou kasi de ko e mo le stava ngai e o alo te TV no vinha le to pole sa wala o te yes so le si to langa fengo fiena man to le tele ia channels for e peona ia le nei foi vai tau tonu se tato tunu e avato tato TV ele to need for se digital box e tau channels nei na le antenna lava mana o mia ola o mata to channels se vanga nai lava wa ia ni channels fa popo pene i tato Netflix o YouTube mai se tato vaenga ia ona fa silingi ia la ia tato
company telefoni e pena ia e mau mai si au nanga whaopopo. Al tūlanga lava ia o tātou TV e avatua digital radio le tūmna o mia sisi vaenga. Tuso isi olo electronics e whamanatu te fo e tātou o whainga luenga ele e whatawina tātou o lua. O le tūlanga e pena ia tātou search protector. O le palaka le se feina mai ele o lua tuso po le TV o le pusa aisa o ngā umo masinta lava. Mantua ia i tutonu lava ia se tātou atunu e tūlanga tau whaafitau le ele tise. Power jolts fo ina le tūlanga te ia motusia whaafose le ele tise. Yes. O le ele si taimi power surge, power loss, tūlanga whapena. Le tātou search protector la le whatau e se feina mai le o loa mai le whaleanga ina. Mantua a te i pele ele te se whafose i pele o TV ele se taimi toi tieto i wale e ola. O le kamanga e se mai ngai lo vaenga fo le UPS le computer. Yes. Tu sala o le search protector e se feina i tātou o loa i te tono mota malawa. Ka pusa aisa. Yes, pusa aisa masinta lava o le e malulu o tātou TV o ngā umu. Tātou o loa fo ina i te iloa e toi mana o mia like UPS yes, UPS lava ia se feita to computer o laptop o tūlanga pena i tātou CPU o lo o maua o mai o tātou company mantua ai tele i tua foi pe fa pe o lo le fo whaatau e whamatala o mātou tātou sales reps a wai pe e tātou sales training refreshers but tūlanga foi o le toi upgrading o au nanga tātou company ia whaatau taia le sunga ia Samoa ia ele ngata foi le tamai tai puli ina ia nofo silafia ia mamalo tātou o whingaluenga i le tūlanga e iai tātou au nanga o loa au mai male au ngā foi mamalo lau tele tātou tunu wai leise au loa e leise o loa e mai le SSAB e le au ngā o loa o mai e au ngā i le aso ia ele ngata foi le o tono ofisa tātou whale tanga ia waloa o tātou tapen penanga kirisimasi te le tūlanga pena e tātou la o kirisimasi o tātou mōli o tātou ornaments fo inai teu wai la o kirisimasi o tono fo e maota malawa o fisam tūlanga fa pena i lo tapen pena mai e tātou company maua ia la o kirisimasi na le iwa suli mantala tāu manto ele se ainga foi nali ele tá wala o Christmas e tá wa me alo fala ila lo la o Christmas me la tau la o Christmas famol mole tu vai tu pata se la tala e ma to bravo o le kale sia me tisi le faia la to vai na ia tai pe o le po le valuanga yes le fai la au foi le nga ka penga le la au al fale ia le tau mo li e na watu dola ia le tau voi le pe li o fa sai to no fa sa ia o ia la malo fa lo gia foi la culpole fa sa pese po sa mo e te le ala na avella o pe la au va ia qua la che le tupe la una fa fa mol mol ko fialu foi ala que ele crash quai orde ka ka ko parecia que o mai ma sangue me que sinava ngai i mana ia tūlanga pena i tapen penanga pena ta o tunga tawa nei tai au al mato i tele au tatola o kirisimasi mana e tama i wali mata la ia e tau sinoti o me whatau ele ngata foi lea ia o tūlanga pena ia tatou sukalati ia o tatou lole lowo o tatou i vaitau o longa tongi tau sa ilia i olo tapen pena mai foi tatou o whengaluenga tūlanga pena i tatou ula lole ele ngata mai la lole ia o tūlanga lua ia whaasolo tuai tatou kolisi i ona i tamai tifu e la whau ia foundation level mai le papangala ia ele ngata foi le ngata tale usapi ia te le tūlanga pena tapen pena wai e isi da ngata ngi te vai tu ele tatou e whaini ula lole e tam foi na wa whai ia pale e to il musuka lati wa ingai ki ke o tātou sneakers sa o swing o tele na re wini tu sei sa wale vai tau man me fo tu sala e tamana ko inga suka laki ranga le ka kiva e ko le fai mai pale ma o mai o tātou se Parkins ma pines le pale pesa yes au le si va ngana firma li e pere li dia yang se fo e fai mera ko ula vai ngai ko se apatuna apapi supo o le yangi fa solo vai ngai ia le mo umaka ko lo ngai
se paken se o tu langa na o e tato whainga ula lole te mi nei le ka koe whengi loli aloa ko vo lole le whaasai fo mai le angai i fo ka mai a whaapea tu langa na o e tato whainga ula lole nei vai tau pia vai la se lole va cosa il piso po colpa kasi ko so pea li la ula li le apa mea li mal piso po kolpong ia tulanga na la mau mai o tato se pakins ia tulanga pene i tato o loa me ai tau mafa tato o loa si a toa ia e peona iai fo i kiliva tato o whengalwenga o loa nga i tua ia la usu fo i tato o whengalwenga ne te tala tato whale o loa ai wa fo i tato o loli i tua fa solo fo i tulanga peona iai ia tato whale o loa o lo te mau mai mataulanga ia ai linga te whailea o loa fo inai wai e lesi mato kiliva na alu ta whainai la tua loa whaatau mai ma o loa le maua i tato SSAB tato setino foa e malulu tu langa fo pene yes e te tuai atu ia tato o kiliva le masani le o tope le to maftanga ma le tato vaenga ia o SSAB Parkins ia o lo mawhai lava ona vatul whamama avenga i le tūlanga pene e tau tua tato company ia i ona vaenga is esi wai peo tato SSAB Parkins o tato vaenga ko advertising ma le tato Sleepwell International i vaiteli ia o isia au nanga le tato company ia o lo mawhai ona whausi ai ia mawhaatau ai o loa ia e peo na iai ia tato vaenga nei tonga taua alo whaatai tele rona nei tae au ia manu e foi nga ia tu fai ungo november tato e felo ia te sema vai ese fo la mo molia tele so i fu mo le ola e ia matu pe ile ta fa so fa nei tai au ia o le taimi fo nei se taimi o le nei vai aso to atu ai lunga tato 30th promotion masino november pata tato 30th ia pelo amata merry christmas a tangata I launch isi aso vai so fo il tato biggest sale of the year pena ia il tato fantastic christmas promotion yes on Australia la to the 30th I main course mai lola ia le tato christmas ia I dessert ai lola il back to school to say le ono fo i tato company tu langa pena i tapen penanga i tato fala i loe fa alu le vai tau ma le vai tau a tau i le SSAB e seasonal e va ai lava tato po le ale season la le aso fa manatu e pa u te tono le masina e fuanga i tato fala i loa ma o lo fo e fa pa u i le ngata fo le au nanga e tu inatu te le fieta noa i amal manunga fo i tato taimi ai maua ia se fa poponga le tele tato fa la lolo fa no ma o lolo fa pa uina ia ilunga le tato i tu la SSAB APIA SAMOA mo e o lo mata me tu no mamao ava no le tato website at www.sab.ws o tato Facebook page SSAB Market ia ma tato Samoa Market e fai me e tato fai nga fa taunga pe fa pena tapen pena mai fo ia auto ia ai le malanga mai wa tu fa singa a ingal fai unga ni tau sanga ia e fa ia tu ele asia te o tō umalaval o mau e tato whasalang tū sao tato tō e whailoa i la sunga fuolwea so a sao i e pēr teita i nei lo o tō soifua e linga te lia o tō ngane whea tōnga taua i a malona so a tau i a male ona whatau wa anei whaftai malo o wanoa whaftai tele rona manu ia fo nei aso i tau le tūlanga o tau tuaino le tāre o tanu i whataunga le nau whafunga mai mo le turu mai a rona o le SSAB pe ona iai a whapena misi a te oe nisi o loa i le so ia ma nisi whaapito i le so a si nei so se la o le SSAB one o le tari tonu le tele o whaapito wha ngā solo i le nei fo i vai tau la tau ia